kelas tarekat saya terpacu keangkui menghibur tarekat sateje. Udah jajan nering dia le. Karo marang kek remle sikat. Maju, betul. Orang kayak pasar. Iya. Maju. Karo marang kek remle sikat. Terus? Saya sikat kira gigina. Mari, mari. Decilala kek ria pasehat. Bila lalala kek mon sehat ria oleh seneng kabinina. Iya. Iya, tangan di Rumah. kapalak pak melia penteng. Oh, Kace bemelia kapor. ada nah. Hatmun beton kok. Ada terus. Kengnya hangsor. Ya lu juga nala ko malolo banai berarti kimi senda ikap. Kamu ira. Kamu yang kukubi mau sebelut tang mo. Sampai. Ini nama obus tolon mo. Oh, dirilah kak, ngangsor kan. Oh, Ilahin kan suruh aja, mau bener oh. Ya, kak. Hmm. Uko ke Bogor melia kain. Ah, ada nah. Kok mula ngangsor nyari lain. Kulale. Cuco. Lah, manggo ko bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Emon Timon ya. Indonesia. Jangan lupa ya, kelas-kelas subscribe, like, komen, dan share it bersama Kacong Dendi Bogan berada di kelas semakin kenal.